أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، من كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. قال مسلمانا از دخوازم حكايك كي جوارا ببيجم بورا باروا بكم دبي زمانكي دا وهايكي وان دادبي اوي خودي دوه دچيكو لدوها خوا وقتكو دگره دچه لبازاركي لجيكي راستي دويا خوته كوا بي انسانكي ريه انسانكي دنوه دوهاوي بريه و دستانية سري بي ايشي خوا كاري خودكي وقتكو خودي دوه و منظرای دبینه کوله میزه دکه دچه باوی انسانی دبی فلان کس اوه دوه آمنه تذكر آنية چما تحقصزيت المن كريه و او مهكا دمها ازل دواها خود گرم و جوه شون دجي پیشتر حیوانی متونه بویا اسکاری خو ایشی خو پیدکم دبی اوه کو خودیه کو دوه پیر البازار انکار دکید بجید بینه دواها تیا آمنه بوی شکلی کو مناقشه دکن هفدو دبنا با قاضي جوبي كو شريعتا وان ببره ده هفدو دبنا شريعتا دنك حتى با قاضي دچه كو دچنا با قاضي هر کسی که افاده خود ده قاضي جوان ده پرسه ایکو دوه پیره بویا دوه هاوی کو ایکو دزیه جقاضي را وقت کو جه ده پرسه قاضي بما دلیل تا اثباتا کتک و اف دوه آتیه إثباتا دليل هنا آنا دبي دميني سكيني دبي إثبات من شاهد من دليل من تننا جخودية دبه وقت كو دبرسي اكو دبيجي دبا آمنا جويرا وقت كو جي دبرسي قاضي جيرا ببي شكلي كو جي دبرسي خودية دبه دبي دليل من هي دليلاتا چيا دبي كذبا في دبه دبي قله كذبا و شوطية تتشاوى قاضي دبي تشاوى تدزاني هو دليلاتا كذبا و قلا كذبا و شوطية تشكو فيها تدزاني دبي خدية دبي هجيرة دبي جي دبي امي في دبي سرجيكن اگر كو كذبا و قلبي و افيكو دبها من دزية و دبها كي جمن رابستيني اگر کو کذباوی نقل به نشوطی جیبه ازی دبه که جیره بستینم به وی شکلی قاضی قبول دکه دبه سرجه دکن براستی جی دمیزه وقتی کو لکذباوی میزه دکن کوا کذباوی دبه قله قاضی و ای دوراوی حیرت دمینن شاش دمینن فلان کستا چاوا دزانی بو کو کذباوی دبه قله دبي روجا كي أبي حيوة دباها من دبي نحزابو و إيشاكي مني عاجيجي تشيبو بو جرك أز شوبو مريا كدريش وقتكو أز بريدة تشوم لسر أمراستي تشامكي هاتن لسر كوبريدة لسر بريدة أم درباس بون دبي قولكا فيدا فيه بيه وينا شمطي و كتناو آويدا جوی گو کوپریجی بلند بو آوجی خورت بو آبا که مزن بو اوی گولکا وینا جیلیکا وینا تیجیکا وینا دبی تیدا خنقی دبی وی چاخی دبی عورینیه که او قاسی جوی دبی هیچو بورونیه که او قاسی زیده جوی دبی هیچو دبی من جخوره گوت والله محقق کذبا وی دبی شوطیه كذبا ويقلبوا أو قاسيكو عورانية كزيدة جيتشو دبيوي شاخي من فام كركو محقق تشتك بفيا هاتية قالي مسلمانا قالي تمان شبان الهجاء من جبوي چگود چما ايرو ام مسلمان
كذبا ما لسر هب ناشود چما ایرو دلی ما لسر هب ناشود بره دردکی مهب درد مسلمان امتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام كذبا ما لسر هب دشودی دردکی می براتیا مسلمان هبو وقتی کو برای می مسلمان لجیه کی حقسزیه کلی دهاتا کرن كذبا ما لسر دشودی وقتی کو انسان کی مظلوم مدی تبونا انسان کی مغدور مدی تبونا كذبا ما لسر دشودی ما آلی کاریاوی دکر ام به هفربون د بلاء دا د مصیبت دا د خوشیه دا یکیتی اتفاقیک دنا بین امتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا هبو ما درد هبدور كذب ما دل ما لسر هبد شوطي ما آلیکاریه هبدو دکر ما بلکی تی بیرا و انسانکی دگندا دا وقتی کو دچونه کسا خارزا و یا خود دچونه جوتا تی بیرا ما داهی وقتی کو ام زاروک دگندکی دا اگر کو خودیه وی ظلام مالی اگر کو نه حاضر بونه و یا خود زاروک نه یتیم هبونه زباره جیره دگوتن زباره تمام گند دچون به هبره توق دبون لهف کوم دبون دچون رازی وان کساق دکرن دچون جوتی وانا عرضی وان جوت دکن آلیکاریا وان دکرن ایرو مخابن تمام درد انسان مسلمان یعنی بتفاهی یعنی کو گنر تیگوتن درد وانا بویا درد شخصی بویا درد منفعتا صادجه شخصی وانا اگر کو کذباوی بشوته کذباوی لسر وی تنه دشوته لسر منفعتا خوا تنه کذباوی دشوته لمنفعتا خوا تنه میزد که وقتی کو منفعتا ویج دسته وی دچی علی قدرا ویج کسی نهیه و نجی دلی وی لسر کسی دشوته و نجی علی قدرا خوش کسی تینه نجی آلیکاریا کسی دکه جبوی ویناجی ایرو وقتی کو تل عالم اسلامی لامتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کو تمیزد که وان نخوشی کو کتنا نابینا وانده وان خرابی کو دنابینا مسلمان عادتی نکرن وی خوینا کو تی ریتن وی شر و پفچون که کو تی کرن تمامی جبوی کو مد در جهب بردای تفاقی و یکیتیا منمای کذبا ما دلی ما لسر هف ناشوته اوان تشتا و شخصی منفعت ما شخصی لپیشیه هر تشتی بونه جوی اوان بلا و مصیبتا ناب مده ناقدن و خرابی جناب مناقده جبوی ویناجی گری مسلمانا چاراوی چیه ام دیسا لگوری کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام کو چاوا دو خطبه خویا وداعی دا یا خاطر خستنی دا کو دبیجه وقتی کو از گرد دبی کو اصاله کدن از ندنا ودا بم لیبلی کو از هرم جی از دو تشتا جواره بهلم حتی کو هون خبوان هر دو تشتا بگیرن و خوشی حضور یکیتی اتفاقی و دنا بینا ودا و یک جی قرآن و یک جی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دو بی سنتا منه جوی کو ایرو مدبج قرآن و دبج حکم قرآن دبج سنتا ریا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مدبج بردایا اوان مصیبتا وان خرابی کو دناوا مسلمان عادتین کرن افتشت دناوا مدى بلا بويا جوي قو ديسا افتفاقي يكيتيا مسلمانا چه ببه لغوري حكم قرآن يكيتيا قرآن و سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام و ريا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ام ديسا لغوري وان حياتا خوا بجي بكن و لغوري حكم ري بدنا حياتا خوا و حكم القرآن و سنة ام لغوري وانا حركت بكن خدای تعالی ما تماما عفو مغفرت بك خدای تعالی مج شفاعتها پیغمبر علیه الصلاة والسلام محروم نکه خدای تعالی یکیتی اتفاقیه و یکیتیا امتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چه بك و زیده بك ان شاء الله لسر رحي پیغمبر ما آل و اصحابه الفاتح.